I jes ljudi, evo nas još jednoj epizodi. Oj ne! Ne! Ko nje? Sad što imali jednu epizodu. Aha, i prosuli smo se i to kako. Da, mislili smo Vitere stvoriti, ali bilo nam je na Peaceful. I mi smo mislili da je to do malog prostora ili tako nešto. I onda smo skontali da nam je na Peaceful. Uglavnom je pametan što se oda, uglavnom. Mi smo išli u nedelju, dva i više od 2,5 sata. Uglavnom više sati. Aha. I Možda 3. tražili smo ove glave, ove od Vitera i evo ih. I mi smo ovo kopali jedno 10.000 miliona puta. Sad je sine trema i to koja sad se može stvoriti. Smija ovo... Nisi dobro stavio. Sam mislim da je tako bilo, no. No. Ljudi! I? Znači to i nama na ovo. Aj, trebao sam da golden mučiš ti apple krave i sve. Ne veze, hajde. Ako tu bije, ne veze. Umrćeš. Odmah kreni, dum, pa zna Valoro. Tom briga od njega nama. Čim sam vidio da ga... Sam da im koliko mu znam damage. Sad ti ljudi vidjeti ko je, šta je to, What the fuck? Čaj, razne se sve, ako nam raznese, what the fuck, ako nam raznese kuć, najbali smo. Gođa ga strelama, What the fuck, ne kako smo glupi, nismo tu trebali praviti to. Sad se gleda kada se čovjek ubijebo. Nismo. Koji to mač? Dobro, ne moraš gledati sada. Jes pametan. Ne, aj malo mu treba, ne mogu ga dofet, jebima. Penji se nekako. Aj, ne. Ala. Ne. Ne. Tu, dođi, tu. Ala, puni se opet. Ne, kako se možeš punti, ja ne mogu jebima. Ne, ubrću bolo. Nećeš, ubij ga, sam ga ušiperaj ti. Aj, ne. Kraj. Aj, ne. Gotov je. Yes! Ne. Gdje zvijezda? Nema zvijezde! Evo! Yes! Znaš ti šta je on radio od ovoga? Fuck, ja skonto da upun slabi, meni je ostalo 3 srca, by the way. Video. Ne vezi. Ironosti. Oh yeah. Ubili smo Vitera. Gdje je meni Iron Block? Gdje smo ima Iron Block? Evo ga. Ajde kod tebe. Aha. Ovako, sve ono pretvori u blokove. U rudniku neće. Aha, hoćemo sad malo majniti. Pa da. Ali ja ne znam kako se to napravi. Pa ne veze ako se prospijemo. Pa najvjerovatnije ćemo se prosuditi, zato kažem da ne znam kako se pravi. Jer imamo samo 15 blokova. Ovako. I zvijezda. Pa bike, ne. Pa napravi vikend sada. Najgore je to što ćemo morati ići na površinu skroz gore. Znaš da on mora imati svjetlost, ono. Pa ne vezi, sam prekopaš, ne znaš. Sad vidim na koliko smije onda. Stavim na 12. Eto ga, eto ustavi. Ali sad treba ono napraviti, ne vezi to ću misliti. Seći. Nisam ponio. Lopat. A ovo sada bi ispali. Dum. Neće staviti. Aj sad dođe. Evo ga. Evo ako uzmemo ovu. Koliko to koš par kopa? Jebem ti taj. Pa evo ga snanje, možeš samo ga zaobići. Ova si po stranama svuđi. Ja ne znam koliko to treba blokova. Koliko treba blokova onako? Nemam pojem, zavisi. Hajde sam malo. Ovako, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da samo jedino ne da napraviš, kontaš. Aha. Ja mislim treba i više, ali ne mislim. Znači ovako 10, ovako 10. Ono, kocka od 10. Da znaš koliko to nama treba. Neće ovo biti ni blizu. Pa znam. Onda pokušam 4 staviti, ja mislim da može i to. I onda staviš ovako ovdje i to treba izbušiti do gore.
Ne znam sad da hoću u džaba boost, ali... Ne znam. Ne vezi za poslije probužiš i onda samo kod toga stavljaš. Opet sad treba toga. Shift. What the fuck, držim shift. Tu. No, Ovo ćemo isić, hvala. Nismo ubila njega. Uglavnom napraviti ću biti. Skupljit ćemo irona i tako to i onda ćemo ga napraviti i eto. Pa, tamo možemo i sada skupljati kad ono... Kad idemo gore, Da ali ga stavi ovo. se svidi. Brightness on sve. Ha. Ovo treba. Treba ići do 50 i nešto da više. Do koliko je? Ima još. Ti stikli? 4. Idemo ovako. Ba. Nema još puno, ja mislim. Nema. Voda. A nema, aha. Ne, počet ću se gušti. Brže. CTRL. Držiš. Allah, treba to zaustaviti. Znam ja kako. Ne znam ja kako, ali ono da se ne ugušiš kontaš. Ja ništa ne vidim. Sačekaj. Uglavnom kad se u vodi ono uzmeš ovako baklju i staviš i onda može od zraka. Fakat. Hajde tu. Ali ne znam gdje je sad ono, ne vidim ništa kad uđem unutra. Jel ovo? Ne pojem, hajde li još. Možda i smo zbili. Gdje je to, bo? Čekaj. Hajde vam budi možda je. Evo ga. Eto ga. Nije ovo toliko daleko. Vidiš, dobije zrak. Pičiš gore. Stavljaš blokove, bum. Ugušću se. Neću. Možeš se okolo stavljati blokove, jel da? Ma ne moraš, samo trebaš 4 reda, možda tako. Ko to? Pa ko? Uopšte nam još možda. Idemo u vodu! Sad ovo kušta. Pa da. Dum. Inako. Oj, bo, ne može. I još malo treba da proradi bitno. Onda se ja ne bi malo guša. Hajmo, dum. Humblestone. To i još s jedne strane, to je tojča. Ola, kako ću ja slomiti kad panem dodal. Idi s vodom samo, kontaš. Haj vidiš. Haj stani sada na taj blok. Stavi to. I haj sada to. I haj uđi unutra. Koliko se vode nestiti? Gdje samo uđi unutra. I sad stavi blok gore. Kontaš. Gdje počne? Prvo uzmi zrak. Sačekaj. Znači trebam vodu. Vidiš gdje sada spusti dole. I ideš s vodom. I pa da se ne ugušiš. Neće nam ovo. Šta je ovo? Razbit. Ala, pa to sad trebam kopat dodal. A čekaj, gdje si gore malo. Kontaš. Gdje sam gore, pogledam nešto. Opet moramo bušta negdje. Moramo i to sve. Moramo sve dodali sa onim cobblestoneom. Pa idem sada dodal. Ma ne, hajde ne mislim. Ovo tako ja mislim neću uspjeti. Hoće. Moram samo najpočetak gore. What?
je voda. Hajde ići gore i onda dođi na to mjesto. Onda će... Da. Allah, Oj, snimamo te još Bog. 15 minuta, Bog te. Samo smo na početku nešto. Što neće? Evo. Četrlo. Kakav će treba? Pa držiš li? Da trčiš, ono, kontaš. Aj, ne. Komplikacije, Bog. Gdje je ona izlaz? Sam pravi. Ovdje. A, pa možda jes. Pravi. TNT. Pa bi ja volio znati odakle sve došli. Evo ga. Oj, bre. Je. 5-0. Što ga ne napadaju kad stane? A? Ponovo udvoje, ali on igra u jednu. I jedva vodi. Oj. Bret. Ništa je. Teško goma ne preći. Aha. Uglavnom sin sada trebamo... Vidiš što čakamo? Ljudi moji, da vi znate kako je ovo naporno. Bret. Gdje je sad ono? Evo. Bum. Šta ja sad ovo trebam da mi ide voda? Gdje uništo? Onda stavi tu blok. Uništo. I Tako sve dodali. Da, i to sam ti ja govorio i onda kontaš. Ima možda drugi neki način. A gdje baktu postavi? Na to prvo tu. Gdje je ovdje? Ja i tako da dolu bakljam. Aha. Sam držiš to jed. Fuck! Pa dobro, Šta? ne trebam više. Gdje? To trebam. Ne. To. Šta radimo za vikend? Oj, fuck. A čekaj, gdje stavi? Ne. Što si to radio? Treba ovdje gornjo, da ja mislim. I sad treba kliknuti na hej, vidiš ovdje ti piše 1, 2 i ovo. Toliko treba za ovo. A gdje iziđi iz toga? Gdje sada okolo? Gdje ovdje stavi? A gdje još pravo ide? Evo, iron stavi tu, tu i onda tako okolo. E to, i sad to treba da radi. Eto, vidiš. I sada gdje pokušaj uzeti. Što ne može? Sačekaj, možda to treba jedan malo. Ne, znam. Šta? Haj. Vidiš, moraš imati 2 ova. Koja? Mm, 2 sloja, ovaj Da. još ispod jedan. Pa ja mislim da neće biti dovoljno. neće to postoji. To će mislim 1 blok. Hajde, hoće li to biti to za ovu epizodu? Sačekaj, sam da ima može. Ali moraš i ovdje ovako, ne tako. Sačekaj, sam da pokušam vidjeti moći ovako. A opet nemaš dovoljno blokova. Hajde, ne veze. Uglavnom to će mi u sljedećoj epizodi Da. skontati i ja. I I to je to. Ćao. Ćao. Ćao!